Talo falava, malo le soifua, se o tenu pele Samoa, malo le langi ma, tātou nolo tau whaitu se tātou le ngalo whamalanga le o tātou tamai langi. Ai, ua koe oso koe runga i ngei asa. E kua kele anga yuso, ngai friends, mai lako mga o ngai e whea kusa ukala i whea onga ka kumang Samoa ia o ke wha marurua kua malea nganga mo lalo mal whaalo alo ile osa ukala i le sunga fo i whea onga an ka kumang Samoa ngai ka ke alofa fo ka ikalanga sa al mea fo inka ko ngoko ia e whainka kerenga nga whaisa u nga sa ukala i le sunga whaia onga. Ai masea whaia onga kai kua whikua. O au, okay, I'm a certified level 3 World Rugby coach. Okay, certified for i le educator, coach educator. So, e whainka kerenga whaisa sa ukala you know, a kongo whamangu adi e fo ile whingalo sunga whaia onga. O sunga ia kiunga. Kulau au pa ia maumalu. Ia, ole kari inga lo ka ma. Pea se kari inga lo ka ma. Kai miona ka pi, my late father. E whai mai ia lo ka ma o kiunga. Aile a vela me ea fo alois wham kalanga vanga le i langaluenga. O whaalo alo fo i mau alo whai langa luenga e whainka e le singa luenga whaingofia. Ai, pause mea la au o ai lau ia Fa'asoa. O le kulanga i le selection. O le i ka ko au, o le whiwhiringa o kamaka alo ko au. Pawanga se mea ai le wape o whai ako sa alo mangaku. Nei nga o so ua mga ku nga wa as a whaia o nga. Au ngofonge mo koe mafo whau le wai kaimi sa amaka mai ai le na whionga ia Brandy ma. Ma ngai ai al whainga langa plan, nga whasa whai langa plan. 5-year plan, a develop kamikila aiki. Like 19 years old, 18 years old, for maybe o aku le 5 kausanga i luma. Ua maanga ia ngai kamikia. Ko inga plan nga kaunga, ko inga plan nga mkwa o mo ia, ko o fia mo wafkai maanga ia whainga langa plan ne. Ia mai kamikila e ke develop whanga le. E o aku i lesi sfurkau sanga makua lelei ya e ui anga ko va ai fai ungo kamu sanga but ya uai e lau va ai fa ya ongai i performance kami ole makua lelei ya performance kami ya peka yangi ya lau ku lai mai fo le uso ya kiunga ya kulo walo yo pa ia mo mal lo swafa ai karango fa la pika ko ulai mai foi le usa ngeo ese foi langa ia filinga e fai alonga ia filinga sa loko uko e mai kama wai vanga e pe o se uso ya John ba ili ia o inganga ma ese ya ulongonga nga wa o inganga ese ya ulongonga fa pea sorry. Nā koe mai, ngai ka mai koe ki o kai meri kai ai, ai sa kaunga, you know, wakung ka mai ki, kere o ka konga ia, ko kele o ka mai ki lei konga ka kok mua, i ka alonga mang la ka pi, ko kere ka mai ki lei, but e pule ale sunga whaya o ngai langa whiwhiringa, ai pawas e kalia kuai, e whasilia nga yuso nga mai.
Ia, esa o le kofi ngalo. Ai, ako uia le afo. Ko uia le sunga whaia o ngai whailang whiwhiringa ia a kongo whaia o longa whingalonga. Ai, ia ua ia ngā wau as a coach, certified coach level 3. O le menga sa kaung whaia, sa kaunga whai se plan, whaanga le 5-year plan. Ia mai ka mai ki develop ka mai ki like. Ai, o koe mai ia, la wali inga o mak kua fo, o mak kua fo ilako, pe fo ilako, Nga kuala ukala waka ika fo ngoka alo le ile au, ngoka alo kai kua fiko, ka alo su lima. Ia ai pule lava le sunga whaya onga, Al kai mi fo inge ua kau fo ingfa malo lo, ia ngai kamanga pe o le uso ia vavasa, o mak kua. Bawal mea ngo kei, kemi ngo Samoa. Au kei, tura kami sanga sa au vaya koe piki mai ia kisimasi ia. Ede kai ngo o kwhalo alo e ka mai ki loko kau kua ma loko kau ki ngā langai, al mea whingo o oi. Ia ai, ka ilo iai, pule lava sungat whaya onga i langa whitwhiringa e pikelang au. Ai, ngā o sa uia mga ku whakau waa ma le vai. Ngane at taimingi, bere kau koe pikia mai la wali inga o whaising makua e a makalonga develop ka miki laikis. Pe mai under 18 na Samoa. Pe on me sa whai e nafo. En sunga ya primary ma develop ka miki va ai lesi 5 years later. Yeah. Ele songa vakua sa vai ngalanga e pulea le ke o va pe au falo alo fo ile songa le whaia o ngalanga o kiunga. E lei ke le mawhakanga ma se o kama e vai kai mia e. Ai, ene e vera me la kau fo se mangaku whakau waa nge au ngai e wako e afo. A kongu fo ia o ngā karsia pe a whaia o ngā e ale ia. Pule lava le songa al whaia o ngai le ia fo. E lang whiwhiringa. O lang whiwhiringa le o lang whiwhiringa fo. Paual mea ia o ia molo mga ko kasi ngā wau. Sa kau ngā wa ai is a plan, you know, 5-year plan or 10 years plan. E wampe ngā. But pule ngai e lang whiwhiringa. Ai ngā pauanga se o ia mga ko vai vanga le ile whiwhiringa ka kai kofi kula o vai koe. Yo ke lang koe mai ia ai kama makua au. Ya, pulea ia sunga whaanga. Whamalulu kwa, whamalia kwa i ngai wō mapa anga sa mga o mai whaiakse kala ile i ka kōmang Samoa. Ia. Ok, whako e seak whamaula loa koe pe. E whainka kering whaks kala langai ok whaaloalo fo i le sunga whaiaonga. Po ai aua o whitwhiria ia. Aweka kula orang pawangan meang kawa wako skala ia. Ole whitwhiringa, ole whainga whitwhiringa le wasui mai aka ko sida nge ile kaun whainga ale sunga ia Brian Lima. Sa a wako aka miki laiki, develop aka miki laiki, because e aile whamuenga for the next 5 years. Ia, au vai a kule i kako auloi, moko e mainga miki kuai. Ka e le sa waian meanga pat ola uia vai ngawa e pure laman whaia o ngai e langa e whainka kerengi mea langa ngau oi fo o mea ngau oi ngau wa ai kukongo le loko i whale mangsa mo oka e a fo e whaisinga whewheu e whaisinga ki ngā o ke mangkua le lua whimalwhiku
nga mako o fiki mako o fiki kai kalonga sulim ole Pacific Cup kamisanga Pacific Cup ya kemang kuale makalonga makonga sa fai kai madis lokopa nga welo di mana ai masih meng fai nga wat kwa ngau ako ai masih meng fai ai. And then the next week ngo le sialu o longa mo fula li mau ke bo kinga ya manga o ya le sunga fai au mai ko ako ngo o ko fikiu ko ferol sorry ya mako ale fiki wa e meu kupua wa lule sunga ya Peter Fats le sunga ya party tele su emele ya faya on yele forma e kuido lima kuianga le fanga se ka kuia sai va ya ka lo ale semifinal nga makarong fiki karong fiki ya ka lo nga ka fo emele wa ka lo nga fracture lo le mene sa we nga fracture va nga al verso so le final makonga ya se makalonga ala elesia sumpa fulla wo liulia ko fulla alla skinga ya ole sunga faya o pesod enfenga ka alu le final nga makonga sa mi final konga I konga wa malfiku over soli wa kinga soli kinga me wo fulla Uli vanga le wa uli va solo alcohol bio. Ya mako rai konga. Ya wa saunga isko ingo pali ma faya onga ya selfuki. Wa pole fa mai pe fango ka anu fa solo pakinga solo. Kinga bo esya au kango vanga le fa pe el au fa ia vanga le kinga. Ya faya kole nginga yo o ila so falaide. O vesili mai ape fango ka. I don't think em fango ka alu ese uki nga vanga le. Ya FM ya Peter Fats. Wela u headgear. Alela mi su emes fai se forma e kui ele kui fanga se va actually ke offo ya o kosa el fainga le mango ali so malamana kaya ola so konga alonga el faino nga makonga po ese ola ngonga vanga ne o ka lo fai le konga ka wasa mai amakanga ka alu mai al semifinal ale la o final na le ka alo o ga kulo fea mo fa la ka alo ne la o ku mai lo ko alo final ne ngalo ya en kayo le ne lo fa le ku ka po I mai sa mo ya le ka alo ya kuido le mele kui fanga se kui mai lunga ku umala het kia ka alo lo ka afa o ko mo ko ngole o changing room ko kui fo ki nga lo ki nga ka mi ka lo fan ka ye lo fa le ko ya umale il val sul mingu che la mo e ale mangu I kongo ngale bengalo gunga pe mok samping ile wa fa man fiku esa rongo ki ngale uma merkalo ngo falong kwa ki ngalo lo mak ya pe wa ngalo maki ngawo ngalo maki ngawo
Sampingi ya, sampingi mo. Whankaka po inga asa ka mo. Ia. Mea ngai, lainga whaku lau kala. Ia, e whaku fo I ngā simanga ko whanga li. Vai ngā wau. Ia, e pule lawa whaya o ngai I lang whiwhiringa. Ngā whaku lau whaka inga. O ngai whanka ia le. O ka po inga na ko ua. Whanka ka po inga sa ka ko mo. Ki ngā ngai wālonga ko lai oki. Ai. E alua e whai mea mga o whai o ngā. Ahu alua ngā wai aso. MUSS e whenga ka alo. MUSS e whenga ka alo. Ka se alau ka alo whea. Kwa ki ngā. E pika i ange lasko o ngā I muli anga ngā. O wala e arkai au. E se olo ngonga wā pēs. Lai koe ngofo ari la umani. Whai au ngā whea. E rena psaunga ka alo. Mbali te ka alo ngā. Whangu ki ngā. E pēl mea ngai. E whamalu ruo ko ai. Pa ia man malu. Ngai au o. Suka ko ainga sa mo. Whanka ianga whaisau kala I le. I whaya o ngā ko au. Ko waipe. Pau asa vai inga ngā sa waku ia o le. O le koe mai o. Kama kuai whanga e ua. Lala amaka ngoi foi lalo. Asa kaunga. Whaise plan whanga le. Like 5-year plan to develop. Wai kamiki laiki sa. Ia ai. Whaalo alo fo I whai unga. Asunga whaya o mai. Pumpe lawa ngai ia. Whamalu ruo koe fo I pia wape. E whakusau kala whanga le. Ia. Oke le. Le siso ka koe a mio kongu lalo langi ia. Ngā singa vai ngai kua. E whamalie ma whamalu ruo koe ngai kako friends. Ia sa manga oe. Whakusau kala I le culture mangsa mo. Ia. Oke lea iak whamole. Mandia ko whingalo. Pauan meanga singa vai nganga sa kuaku. I whaingalang whiringa. Ia ai pule lava staff ne la olonda sa. Pule lava sunga ia kiunga. I le ilang whai unga. O lau whai unga I le o le whai unga fo I le ia. Ia. Ke ua whakusau kala e. Ai wakwele ele work. Ia ngā play mai lau ka ika. Ia ai pa uale mawhai lunga le sunga whai a onga ia ma whai penang whai unga mea ngā whamaru rua kwai maru ka kua nguu ia uo mai mau mea mai ia whamili aku palea skala o ua la vale ngei ku la ia a whapea voi whafonga mai sunga whai a onga ia whamaru rua koe o lau whai unga le iai e pule lava oe. Ai ngā o singa whaukuanga maloko maulalu lai ke kianga waku ia pule lava oe. Ai maungia kele le whainga marolonga le ngia sāpaki o le au a kasfuru kai au ngai Malaysia. Ia mua whamalu mai foi kai au. Ia e foi la le fale. Ai alofa ke aku mo o kou. Subscribe I kako channel. Po angi vai ngā wako au aunga ia whamalia kumaleanga maulalo ia. Ia ko lofa whamangaro mai ia. E lofa kere whamangere kua. Ha se fua.